Wadidaw, lihat teman-teman. Wih, itu ada mobil-mobilan teman-teman ini. Wow, ada robocar volley teman-teman. Wih, mantul. Wow, coba kita lihat ya teman-teman yuk. Wah, lucu sekali nih teman-teman ini. Coba kita lihat teman-teman ya, satu persatu nih teman-teman. Wih, mantul nih teman-teman nih. Wow, lihat teman-teman. Ini ada bus sekolah teman-teman. Nah, sekarang bawa anak-anak ke tempat. Wow, mantul ya. Lucu sekali mobilnya nih teman-teman tuh. Wow, ada bus sekolah. Wow, mantul. Oke, kita taruh di sini dulu mobil bus sekolahnya ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat yang ini. Wih, lihat ini ada helikopter. Hari ini tebal sekali. Tolong kami. Wow, mantul. Ada helikopter. Wow, mantul. Oke, kita taruh di sini. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil polisi. Wow, Bisa terjadi dalam hitungan detik, dan karena itu sangat penting memakai sabuk pengaman walau hanya. mantul. Ada mobil polisi. Yuhu. Wow, lucu sekali ya teman-teman ya. Mobil-mobilannya ini kira-kira apa nih teman-teman ini? Wow, ini mobil truk. Wih, mantul. You could get hurt. Oh no, I'll be fine. Ada mobil truk juga ya teman-teman ya. Wow, oke. Sekarang kita lihat yang ini. Ini sepertinya mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, mantul. Fire rescue. Wih, mantul. Wow, lucu sekali teman-teman ya. Wih. Ini ada mobil apa nih teman-teman ini? Wow, ini ada mobil ambulan berwarna pink teman-teman. Wow, lucu sekali ya teman-teman ya. Wow, mobil ambulannya seperti marmut teman-teman. Wih, mantul. Ini ada mobil truk teman-teman nih, mobil truk sampah. Wow, mantul. Ada mobil truk sampah. Wih, lucu sekali teman-teman. Wih. Ini ada apa nih teman-teman nih? Wih, ini ada mobil taksi. Wow, mantul. Ada mobil taksi ya teman-teman ya. Wow, mantul. Widih, lucu sekali ya teman-teman ya. Wow, mantul. Kita cari lagi teman-teman yuk. Kira-kira ada apa lagi teman-teman ya? Wih, lihat teman-teman tuh. Wih, itu ada dua mobil Tayo teman-teman. Wow, mantul. Wow, ini ada mobil Tayo warna hijau teman-teman. Wih, mantul. Wow, ini ada mobil Tayo warna biru. Wih, mantul ya teman-teman ya. Wow, dua lagi kemana ya teman-teman ya? Coba kita cari lagi ya teman-teman yuk. Kita cari lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman tuh. Wow, mantul. Ini ada mobil Tayo lagi teman-teman tuh. Wow, ini ada mobil Tayo 02 teman-teman. Wow, mantul. Lucu sekali ya teman-teman ya. Ini ada mobil Tayo 1339. Wih, mantul. Wow, oke. Kita taruh dan kita bariskan bersama-sama ya teman-teman ya. Wow, lihat sudah komplit teman-teman. Wih, mantul. Wow, kita cari lagi ya teman-teman yuk. Wow, lihat teman-teman. Wih, lihat ini ada mobil besar teman-teman. Wow, ini ada mobil ambulan teman-teman. Wih, mantul. Wih, mobil ambulan ya teman-teman ya. Wow, lucu sekali. Wih, oke teman-teman, kita sudahi saja. Jangan lupa ya untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.